د دې ښکلي نظم شاعر دی ډېر ګران او محترم رور د تورې وړی اسحاق غمګین سپیشل فرمایش کړی دی ډېر ګران او محترم رونه لکه هر یو صاحب دین محمد اختر شاه والسلام. پتور وړی سپیل بنډا کې مدرسه دی نمای ګوروي وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وای پتور اوڑی سبیل بنڈا کی مدرسہ دے نمائی گورا وای 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 نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا دینا زولی قدر دانا نمائی گورا وای 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 نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وای خدایا لری دل ودانا نمائی گوروی وای وای نور الهدى دی خیستا خکاری خیستا وی پرلارو برا سمرخ کلی لکا دی نمائی گوروی وای وای نور الهدى دی خیستا خکاری خیستا وی پتور اوڑی سپیل بنڈا کے مدرسہ دے نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی سپیل بنڈا پر مازی دارا نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی دے گلورینا حسن دارا نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی خورا ورائی ہار خواتا ہم خلا دے نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی پتور اوڑی سپیل بنڈا کے مدرسہ دے نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی اوسطی ربا ہر ظلم نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی محمد موسیٰ محتمم نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی شمتر قربان دا دنگلونو یوا باشا دے نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی پتور اوڑی سپیل بنڈا کے مدرسہ دے نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی منگا کھو پر پخر ناز نمائی گوروی وای وای نور الهدى دے خیستا خکاری خیستا وی پکے پروک حفظ استاز نمائی گوروی